Yes, reka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze makuru yo kwibendera TV. Uyu munsi turi kuwa gatatu ni tariki 25 Kamena muri uyu mwaka wa 2025 twinjiye makuru rero agezweho kuri aya masaha. Turaza kugaruka ku mirwano yabereye muri teritwari ya Rucuru mu gace kitwa Bukombo. Uyu munsi abarwanyi b'intare za Sarambwe biriwe mu mirwano na Wazalendo. Amakuru agera kwibendera TV na makuru y'akakanya. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bimaze kumenyekana ko barashe Land Cruiser yuzuye Wazalendo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri teritwari ya Warikare turaza kandi naho kuhanyarukira turebe uko byifashe nyuma yuko umusirikare wa FARDC yarashe bagenzi be arabahuranya. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano kwibendera TV. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Turababwira yuko aya masaha n'ubundi muri iri joro mu mujyi wa Uvira hongeye kubaho ibyago bikomeye cyane ku banyamurenge baherereye muri bice, nyuma yuko bakomeje kugenda bibasirwa na Wazalendo zikabakorera ibyamfura mbi. Aha naho turaza kuhinjira turebere hamwe ibihavugwa ubu ngubu uko byifashe. Turaza kandi muri aya makuru kugaruka ku bijyanye n'ibiganiro bya Bwana Joseph Kabila muri Bukavu. N'ibiganiro twabwiye ku munsi w'ejo ko yamaze kwerekeza hariya. Uyu munsi rero uribaza ngo niki cyavuye mu biganiro byabaye uyu munsi. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ku bimaze kuba ku ngabo z'u Burundi FDNB zari iherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Bibogobogo. Amakuru aturuka yo avugwa kuri izi ngabo nabwo ari meza habe n'akana gatoya. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. N'amakuru kandi nifuza ko twinjiranamo kandi tukayabanamo mwese. Nizere ko rero mwamaze kuba tayari. Niba bamaze kugera hano tayari kibinyereka hita uterekaho like yawe, winjira uterekaho like. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere nawe ugeze hano kwibendera TV, umwanzuro nta wundi nuko uhita ukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe uke gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo amakuru ugiye uyabona uko ageze hano utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Mwese rero nongeye kubaha ikaze. Reka mu kanya twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Aya makuru rero ni munyemerere tuyinjiremo twihuse tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Rucuru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gukozanyaho na Wazalendo zitwa CMC ni muri Bukombo. Amakuru aturuka ahangaha rero aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurasa Land Cruiser yuzuye izi Wazalendo. Uribaza ngo ibi byabereye hehe? Reka rero tubyinjiremo. Kuva ku munsi w'ejo ku wa kabiri ikibazo cy'umutekano muke cyongeye gufata intera muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo hatangiye imirwano rero. Ni imirwano ikaze yabaye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'umutwe witwaje intwaro witwa Wazalendo CMC uyobowe n'uwitwa Dominique Ndaruhutse. Ni imirwano n'ubundi yongeye gukomeza no kuri uyu munsi ndetse yongera n'ubundi kubera muri ibi bice.
ni imirwano yibasiye cyane cyane imidugudu ya Bipfura na Kanyatsi ni muri grupoma ya Bukombo guhera mu Rukerera. ni imirwano rero ngo yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje. byumvikane ko kuva amasaha yo mu gitondo kuri uyu munsi ibintu ngo byari bikomeye cyane, ndetse ibi ngo byaje gutera ubwoba bituma abaturage benshi bimuka berekeza mu gace kitwa Imashango na Mweso, ni mu gace n'ubundi kegeranye na Masisi. iyi mirwano rero yabaye hagati y'ibi bice cyangwa se abarwanyi bombi, n'ubundi ngo yongeye kuba no mu karere, yongeye kubera muri aka karere nyuma y'uko mu byumweru bishize n'ubundi aha muri grupoma ya Bambo na Tongo na Kihombo naho hari habereye imirwano ikomeye, akaba ari imirwano bivuga ko yahitanye abantu benshi abo muri ibi bice. uko rero byifashe magingo ya ngaya nibyo nifuza kukubwira. abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari biravuga yuko n'ubundi ngo bateze ambushi, akaba ari ambushi n'ubundi yaguyemo Land Cruiser yuzuye Wazalendo. ni Wazalendo zitwa CMC ziyobowe na Dominique Ndaruhutse nk'uko n'ubundi makuru twari tumaze kubivuga haruguru. ku mpande zombi rero amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko n'ubundi habaye guhangana gukomeye, ariko n'ubundi hakaba hongeye gutsinda uzi ubwenge cyangwa se uzi icyo gukora kibangutse, dore yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo muri iyi mirwano babaye nk'abongo shyushya izi Wazalendo zirangije ziritakuma zigira imbere, hanyuma kandi ngo zihamagaza izindi nazo ngo zari ziri mu bindi bice kuza rero ngo bipakiye muri Land Cruiser. niho abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bahise batangira kubasokamo amabombe, biza kurangira n'ubundi bapfuye nk'ikisi, ngo abapfuye nk'intozi cyangwa se nk'inshishi. amakuru aturuka muri ibi bice akaba avuga yuko n'ubundi ngo Wazalendo nizagize ngo zirasigara zayabangiye ingata gusa, ariko n'ubundi ngo birutse bahonda agatoki ku kandi bavuga bati ibyo mudukoreye n'ubuhemo n'ubugome bukomeye, ariko tuzagaruka n'ubundi kwihorera. abarwanyi ba Wazalendo rero izi zitwa CMC cyangwa se izi ziyowe na Dominique Ndaruhutse zikaba n'ubundi zongeye gukubitwa bikomeye cyane, ndetse zikubitwa ahababaza muri iyi mirwano n'ubundi ikomeje kubera ahangaha muri teritwari ya Rucuru. Reka tukiri mu bijyanye n'imirongo y'urugamba kandi tubabwire ku bijyanye n'ingabo z'abarundi zari ziherereye aha Bibogobogo ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. n'ubundi amakuru azivugwaho ntago ari meza habe na gato. abasirikare b'u Burundi bari baherereye mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo bamaze kuhava berekeza mu bice bya Baraka. n'amakuru aturuka muri ibi bice bya Bibogobogo aho abaturage batandukanye badutangarije ko ubu ngubu ngo nta ngabo z'igihugu cy'u Burundi zigiherereye aha Bibogobogo, ahubwo ngo bamaze kuhava berekeza i Baraka. nk'uko aba baturage babivuga bagira bati ubu tuvugana nta ngabo z'igihugu cy'u Burundi zirimo kubarizwa hano. akaba rero ngo izi ngabo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu n'ubundi aribwo zatangiye kugenda ziva muri ibice bya Bibogobogo bari bamazemo igihe. bakaba rero ngo bivugwa yuko n'ubundi berekeje mu bice bya Baraka.
aba baturage baturuka cyangwa se baba muri ibi bice bakomeza batangaza yuko ngo bababonye mu gitondo cya kare bikoreye imizigo yabo myinshi kandi ngo bakaba bagiye ku bwinshi aho bamanutse berekeza i Baraka. Magingo aya ngo ntibiramenyekana niba ari aha bagiye gushinga ibirindiro cyangwa se niba n'ubundi bakomeje, ariko amakuru akavuga yuko n'ubundi haba ibigobogo ngo bamaze kuhava. Mu cyumweru gishize ahagana mu ntangiriro zacyo nibwo ingabo z'u Burundi zavuye ahitwa i Baraka zirazamuka zerekeza Bibogobogo, ariko ngo byaje kuvugwa ko zahageze zihita zambuka ngo ziratambuka zijya kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge mu Minembwe. Aha rero ngo baje kuhahurira n'ishyano rikomeye cyane kubera yuko abarwanyi batwirwaneho nabo mu mutwe wa M23 baje kuzikubita inshuro ndetse bazikubita mu cyico bikomeye cyane. Ibi rero ngo byaje kubatera ubwoba ndetse birabahahamura, akaba ariyo mpamvu amakuru n'ubundi agera ku Ibendera TV avuga yuko ngo baje kwigira inama yo kuva muri bice bakamanuka bakerekeza mu bindi bice. Ni ibintu rero bikomeje kugenda n'ubundi bigaragaza ko iki gisirikare cy'u Burundi giherereye muri ibi bice badakomeje koroherwa. Ni nyuma yuko n'ubundi ngo bari bagerageje kugaba ibitero bashaka guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, akaba ari ibitero byagabwe mu bice byo kwa Murima, aho n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe baje guha isomo rikomeye cyane izi ngabo z'u Burundi, dore yuko ngo zari zagabye ibitero ziri kumwe na FDLR, igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda n'ubundi bikomerera izi ngabo zo ku gisirikare cy'u Burundi. Twihuse reka twerekeze amakuru muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo twamaze kuhagera. Umusirikare wa leta ya Congo FARDC yarashe bagenzi be mu cyico, ibintu birakomera. Umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC yamishe urufaye rw'amasasu muri bagenzi be batatu bahita bahasiga ubuzima, abandi 8 barakomereka bikomeye. Icyo nenda kubabwira rero nuko magingo yangaya uyu musirikare wakoze aya mahano yamaze gufatwa. Ibi byabaye kuri uyu mugoroba w'ejo hashize, ni ukuvuga tariki 24 Kamena mu gice kigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kongo mu gace ka Mungazi, n'agace gaherereye muri groupement ya Ruberiki muri teritwari ya Walikale ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Irasana ry'izi ngabo za FARDC rero ryatumye abaturage baturiye utwo duce bikanga ko ari imirwano, abenshi barahunga aberekeza mu bihugu bitandukanye. Umwe mu baturage baturiye ahabereye iri sanganya yatangaje ko ubushyamirane bw'uyu musirikare na bagenzi be ngo bwasembuwe no kuba abandi ngo barahembwe we ntiyahembwa. Nyuma y'uko rero ngo bagenzi be batangiye kumwishongoraho bamubwira yuko bahembwe we akaba atarahembwa, ibi ngo byaje kurangira aberetse aho abera akaga, arabahanura aberekeza mu rufaya rw'amasasu, ibintu birakomera. Mu kubihimuraho rero uyu musirikare ngo yabanje kwiyahuza inzoga, nyuma arasinda cyane, ubundi agaruka abereka aho abera akaga. Bamwe mu batangabuhamya babonye ibi biba, no kuvuga abaturage batuye muri ibi bice twaganiriye, bagira bati twamenye ko abasirikare ba FARDC bahembwe,
abatarahembwe rero ngo nibo barimo uyu wakoze iki gikorwa, aho ngo yiyahuje ikinyobwa kugira ngo abone akabaraga n'agatege, arangije ngo yica abo bagenzi be bari barimo kumwishongoraho. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo muri Walikare yitwa Major Nestor Mavudisha yatangaje ko umusirikare wishe bagenzi be yahise atabwa muri yombi, ndetse magingo ya ngaya bikaba bimaze gutangazwa yuko ngo mu minsi ya vuba agomba gushyikirizwa urukiko agasobanura ibijyanye no kwigira karaha kajya he n'ibikorwa bigayitse yakoze cyangwa se yagaragaje. Reka twihuse twerekeze mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu hitwa ICTM cyangwa se ICTM ni mu mujyi wa Uvira, hafi neza ya depo Bralima yo muri Uvira. Hongeye kurasirwa abaturage n'abaturage babiri bivugwa ko ari mu bwoko bw'abanyamurenge, n'abaturage n'ubundi wazarendo ngo zagiye gushakisha muri ibi bice. Ibi rero ngo bikaba byabaye ku manywa y'ihangu rwose mu kanya hagana ku isaa 11 zishyira isaa 12 zo kuri uyu munsi. Mu gihe n'ubundi aba barwanyi ba wazarendo ngo bamaze kuvumbura yuko aba baturage bigeza nijoro bakajya kwihisha, bimaze noneho guhindura isura, aho ngo barimo kugenda binjira mu baturage ahagana amasaha ya kumanywa, n'ubundi bakongera bakabakorera ibikorwa by'iyicarubozo. Ahitwa WTMC Park Kasenga Karumere niho abaturage babiri bavanwe barashorerwa barenzwa ahitwa Depo Bralima ya Uvira. Aha rero iyo uharenze gatoya werekeza ku muhanda twavuga yuko ari wo munini uhari, hari ahantu neza hari ikibuga bigaragara ko gishobora kuba ari ikibuga cy'umupira cyangwa se ikibuga cy'amashuri abana bakiniraho. Rero ngo baharenze gatoya n'ubundi binjiye mu bice bigaragara ko bituranye n'amashyamba, niho rero ngo bageze bahuranya urufaya rw'amasasu muri abaturage babiri b'abanyamurenge, n'ubundi bongeye kwicirwa muri bice tayari ubu tuvugana bakaba bamaze kwitaba Imana. Ni ibintu rero bikomeye cyane kandi bikomeje kuzamura presiyo kubwoba bw'abaturage baherereye muri ibi bice, dore ko bavuga ko n'ubundi bakomeje kwibasirwa bya hato na hato, bakaba rero bakomeje gutabaza. Ngibyo ibyo twavuga kuri situwasiyo yaha muri Uvira, n'ubundi situwasiyo ikomeje gukangaranya ariko kandi ikomeje no kutaba nziza, kubera yuko n'ubundi abaturage bakomeje kwibasirwa bya hato na hato. Ngibyo rero reka twihuse n'ubundi muri aya makuru twerekeze ku nkuru ijyanye na Joseph Kabila Kabange. Twabwiye ku munsi w'ejo ko bwana Joseph Kabila Kabange wigeze kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yose, akaza gusimburwa na Tshisekedi. Ibi byabaye mu mwaka wa 2019. Yamaze kugera i Bukavu, ndetse uyu munsi ku ikubitiro yagiranye ibiganiro n'amatsinda atandukanye ahangaha muri Bukavu, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baganira rero ku byerekeye umutekano w'igihugu n'icyakorwa kugira ngo uyu mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugerweho. Ni ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu tariki 25 Kamena muri uyu mwaka, nibwo Kabila yahuye n'amatsinda atandukanye agera kuri 4, ayahamiriza ko yiyemeje gutanga umusanzu we
kugira ngo iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigere ku mutekano n'amahoro. Amatsinda yagiranye ibiganiro na Bwana Kabila nk'uko aya makuru abivuga ngo harimo itsinda ry'abanyeshuri n'urubyiruko, societe civile n'abayoboke b'amatorero y'ububyutse akorera i Bukavu ahazwi nk'umurwa mukuru wa Kivu ahazwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ikiganiro cye n'aya matsinda kikaba kibanze ku ngingo 10 n'icumi n'ebyiri yagaragaje mu ijambo rye yabageneye ubwo ngo yari hafi kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ava mu buhungiro yaramazemo umwaka n'igice. Nyuma y'iryo jambo nibwo yahise yerekeza i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bagarutseho n'amahoro, umutekano urambye, ariko no kuba hahagarara ibijyanye n'akarengane ku baturage bamwe na bamwe ndetse n'ibijyanye n'ivangura bikomeje kugenda biba muri iki gihugu. Ikindi kandi ngo nibirebana n'impunzi n'ubundi ziri mu bihugu bitandukanye, akaba rero ngo harimo n'ubundi gushakirwa hamwe umuti urambye uko aba bose bagira amahoro n'umutuzo n'umutekano mu gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibyo twagarukagaho, ngizo updates twagarukagaho muri aya masaha. Mwese nizere ko mukomeza kugenda munogerwa n'izi updates tuba tubagezaho. Hanyuma rero mwese muherereye, reka mbashimire cyane, ariko cyane cyane wowe wakoze subscribe hano ku Ibendera TV. Uwundi nshimira ni wowe udukurikira umunsi ku munsi, abandi nshimira n'abantu duherereye kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Ubwo nawe niba wifuza kuba hamwe natwe urabitubwira. Hanyuma rero reka tugane ku musozo w'aya makuru. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza, ubundi mugire ubuzima bwiza.